Talafalava malo le soifo si mai le whaafonga I talafo le radio Samoa. Ua tau whai mariri nei Israelu ma Amerika I le peace plan po o se fuafuanga mo se file mu mō Gaza ma walapta I ai le Hamas o te tau fo ina lātou ta dieina le fuafuanga. O li pote o pito la tamai le BBC wa whaedo ai le mai o le talanoanga a Trump ma Netanyahu I Amerika wa whaedo mai ei loa le marienga. Wata ua fo I o le wa wha o atu a inga o le marienga I le Hamas ma a whai a te ena le Hamas ma le muli tai le fuafuanga pe ona whatatia o mariane le presidente o Amerika o le atu o atu roro na langolango I ane Netanyahu e wha umai le ngā ruenga o lo lato whai nei I Gaza. Pai roe rua sepuru ni tu tā ualo o au fia mai ai rea fuafuanga e au fia I le wha amuta o ngā yoinga wha militeri I Gaza wha sa o loto pāngo tā o taua a tō mara wha apawe atu roa o whasosoani mō tangata I rea I tu o sa e tu te tonu. O le ale ai fo I se matawha ioi le Hamas e toe whaia I le pule ina o Gaza ma o le ato fia ma se fono wha tonu o le fide mu la tau te pa ia lea marianga e tai ai Donald Trump. Uro tādia la se tariane le Hamas I le fuafuanga ua autasi I ai Israelu ma Amerika. Ua whaasa nei mo se teimi le tu mau e le tunu o Denmark le toi whaonga ina o lana airspace e drones e le whaatangaina au sauni ai e tari malo le pono tangatele le Unia Europa I mata upe whaatatau le puipuinga ma le taua I Ukraine. O le sā lea pe ona whaeroa le CNN a mata le asonanapi se I o I le asparele o whaatatau ia ave se aini la matianga o ni drones e se mai e ono whaailo se o ni drones o loo whaatangaina o na wheoa I runga ane o le tunu. O le whamtaranga lea le Minister o Whira Wainga Denmark, Thomas Danielson, ma ua whaisi tele o drones ua wa ai runga ane o malai lele ma no whanga tau militeli a Denmark e peo na ripotia mai le vai aso taluai ma I uina tāpunia wha amarosi ai ma isi malai lele. Le asoluru e amatanga soro atuai le whonutanga e peo na tā ua au lo tau sa iri pea le malo Denmark po ai tonu o lo wha tonu atua drones o lo whai lava ma vaia I o lato wai panoa. Ua whaero mai le tunu o Ecuador o le taavale na whaewe I eire le presidente o le tunu o Daniel Noboa ma nisi o sui whaavau malo na o swaia I le tu malo Imbabara I le aso sa I whai ngā soro te e sa whaatino e mafua I le tau o le penisini. O le mautonu ma vevesi o rutura e mai lea tunu o atua nei le valu o aso wa amata lapa o na whaateleina ma o I se tūlanga le manuia. Pai mai le CNN na mafua na ua whaeroa le malo o le a whaamuta le subsidy po le pesosoani mo le kiso e whaetiti ai le tupe whaalu whaalawa I tele e meisi o le tau fio le ave whaasolo tū la whono ane o le fuel I le atunuu ma le ama whai fo I o na whaavanoa tupe mo Pol Kalame tau le soifuanga I aso teitasi. O I tonu na o ane ai le au te te I le tu malo le ama poloka le ala tele ma bevesi ai masekulati. Pai mai na ospa I ai tangata whaonga ai mea whaapapa pompensini mamaa e meisa I nei tangata nanga I ane kili pa fesosoani. Sa ofi ai lama le taavale le ana ave atuai sui whaapa malo na anga I atu I dea whaaitu e yeile ofisa o le atunu o Italia. E tu atasi tangata o riputia na maniwai ia vesinga au tali se whaamatalanga mai atunu na o fio la tau sui I dea whainga malanga e meise o se whaamatalanga aloa I ale malo Ecuador po le ase tali le te o whaatino ane tangata mai dea I tu mano. E to ono tangata mai whafu atu o fiti ua po eina e leo lea atunu I le mai a oso whainga na whaia I le sa idia o whala au whasaina. Whai mai le ABC o whaamtalanga mai leo o fiti wa tā ua I to o fitu lo tau fia le bai ngā leo le teminei au fiai tangata Asia to o wha ma le to tasi mai Palau ma le isi mai le Federated States of Micronesia. Tā ua e te lese vai ngā tupe na maua I leo swainga pa te sei mawhala au whasaino le aisa. O stasi leo swainga mai tau mawhainga e tele ua whaatino leo o fiti e saha ili ai la tō o fia e whaia pēr lea ngā ioinga o le ave nātu whala au whasaina I le atunuu. Ma le talo muli, e iai li poti ua whaeloa le Radio New Zealand ua maua mai nisi Wellingtone e meisa I latou e alala lata le malai vaalele ua te ena e ave taxi le anga I ane mai le malai vaalele I o latou whale o na o le vāvāwa lata o ia whai ngā malanga. Whai mai le Radio New Zealand ua whaisi tele o whai tionga o latou maua whaatatau le mata upule nei maua iai fwoi se au onanga tau taxi ua wha malolo ai se ave taxi o na o lea lava tūlanga.
Whai mai ua mumusu e ave pasese e lata no fuanga e ala lai, ma e la lata atu le malai wa lele. Ma o se tūlanga lea i le o ngatasi ma tūla fono le malai wa lele, pa pe fo i mele ofisa whela ua inga New Zealand le NZTA. O se mata upo li putia lo sira i eile au unanga tu ufatasi a taxi Wellingtone, meise le NZTA, meise le wha mawina o whaitionga mai nei pasese o tangata mātutua, sa wha moe wha o ngā taxi se malangai i ainga, pe atau nuu i Wellingtone peitai, o le tari eina le ave taxi ona o le lata tele, o le mea e fianga iai. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on, Auckland, enjoy your Entrust dividend. Food can power you and your home. Join thousands of Aucklanders who have turned over 30,000 tonnes of food scraps into clean energy, powering homes across the motu. Let's waste nothing. All together Auckland. Tāmaki Turiki. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi lima iwa tu, amo. Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai o solela susulu mai ma o manatua ai la u Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Hoku alofai la Samoa Matalasi O aolelea fa solo la poia o na paolo lona sami i la pe asulungia ele masina pe
whaapewhea na ngalo atu oe a ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi se mamoli atu ai lo lo faila Samoa matalasi Tangi mai se matangi e mamoli atu ai lo faila Samoa matalasi O te whiwhia ma le nganga whaalalo e toi whaatalofa mo whaalofa I a te oe e le swafa manu malo le tātou ali whaolo Yesu Keriso e na nei fo I a solua I na ua tūla lata e kanga ifo Faiva le atunu o ia ma namba fo I ngā luenga a wā o lo whaia pēr malo longa le whanau mai a lātou wa oa onga e pei ona iai I le lava yaso ia ma le amatanga fo o le nei vai yaso Sa o fala le lei le tua I lo lofa blo wanga le lei tau mulmuli pēr I a Samoa ia ua mātou whenua I fo I malo tātou o tunu I lumo le nu ua le o tua le nu pu e o manu ua le o pu e o mala Tele tala I manu I titi mala ona o le alofa tau mulimuli o le tua ia te oe maa uma I tātou uma Whaopopo le nei a sofou I na ua nganga e le la I le tai au Ia mala usu fo I Samoa I ona tūte ma Faiva Masani o Faiva le ngātai fale o Faiva le vātetea Ia whapena fo I o Faiva Masani o le tua vau ma le tua sivi Ia e Masani ai Samoa I lau whanua ma ele o le atunu pele a o I nei fo Ia ua tō tele fo I o tātou tangata ua ngā lulua I whaatoanga horticulture Ia ma isi lava orchards o fale la o fasimanu ia ma fato anga la fumanu ia o le mafai lava o na le iai se to mai ele io o iai ele suenga atangata Samoa ma tangata Pasifika ta ua la le na o le mau o le nganga whaafitai ia ua tātou toi whelua I fo I manuia I le nei a fiafi tawalunga tuaile o ndanga ma le tautua a le ftelenga ia fonga bua po o le tō whafo ia seu manu Francis Ioane e pe o nau tō mafuta mai ai ina I tu la ele I mamawatu I le ahaua huli nei ia whapena fo I le alafa I o le atunu a wā o le wasuia le tātou teimi ma o le alafa o le lalena o le tātou te mana vai e vai e tua o tū mawalunga lava le sulu la ele I o al teime mangoto I le tūlangi sifo ia o lo o vaia o le mamana le na o ngā luenga o le fuafanga a le tātou tapa au sili le langi lea o lo ua whaia mo le tangata whaia mo o e ma waile a mai tātou te abuse ma whaia I o tātou winga leanga hoi nei e Whatalofa ia amba whatulau fo I le van nofo le taftolo o Samoa pa ia mambalu fo I whaale malo a whafonga mai fo ia lana fionga I le malu o le malo hoi le konsulo le tātou malo ia a me se fo I lona au waa I le maota o Samoa ia whatalo fatu I lau fionga I lau fionga le consular Your Excellency palu salue whapo le lua ia po le fionga fo I le toto ali ia tō filau ia po le fionga fo I swafa ia le malu ma le whaltua ia leu pepe ia mai se fo I le consular o fe whatau inga le fionga ia vatu tui ia a Peter Meredith ia ma le toa tele fo I o tau ta mali I o tupu me o whaletua matausi o uso matua whawhine o lo o latu la lango mamau I le tautuaina o le ofisa o le tātou malo le fionga le konsula. Whatalofa fo I ma whatulou I pa ia ma malu whalenganu. Ia o sale a vea. Ai mai se fo I o pa ia a mai le vavau o lava le whaavavau. I le se tasi se tautai na te whangota sango le ngole I ai. Wa uma.
o na tofi le atunu e langi au me fa popo fo le le ia le le ngi me ai ia o me ko e se mai ia va ai o na Samoa le mala le sisi e to e fangota sango le ngole pe e to e a suia ni te whai mana te foi o le atunu i ona upu whaatau to oto i ona po ia i sāma whainga mai le vavau e o lava i le whaavavau e to mau ia a hui tili ata la tangata mo le au whai upu mai ia na ona sui au whainga e to mau whaavai e kau pepero le upu ngai lisi kaimi a wai sui lo se whainga wa tau fo na sui ma le whaavai e voi sisi taimi tātou te whaasoa e fōi i le nā fōi mua ngangana ua māsani ai. Māsani e le alofanga fōle le pe alengi me whai i whaalolonga ma me whapena. Ia ma upua māsani e to ina ia e a fōi laona. Ona tele upu o le tele o me whai ai. Ai le o le tele upu ai le lava me whai ai. Ia ufa pena o me o buanga ngana o tātou māsani ai i talato ina male au whai upu lau fue lo male au fue sisina ia ai maari e le whaalongolongo ma poe maua mai ai a le ale tā ua nā mea o mea uma ia e whaamata i le atua malona whinangalo e whaatilu lau mea i le au whai ngāluanga tutofi le atua le ainga sā le vi mau tau Faiva pa ia ma Faiva ma malu o loo whaanono malu wai a wā se manui o Samoa i tawhai whia, e mai se fo ilo tātua watanu pele i Samoa mo na lau whanua me ele, sa autou soifua e ai, ia ma tātua wola ai, ia ai o tua, ona o lea, ka mea sa ili ngā malo, a sa ili maa malo mai, ngai a la e lau mea, i se mai kou maki kiwa. Sa mai tala fo isi fo i mua ngana, to e fo i mai tātou whaafsanga i mātitiwa. O le mea tāua. Ngā ke makiwa, leo ke makiwa, alea ke wawa i mai o wawa i. E o lea o ngā o le ngā mea. O le whaafsanga i mātitiwa. E tauna istanga te whaise mawha whaumas vai. Tū o i runga le su se me tausi e lo wai. El tali e mai ana ia uoma o paanga. E sa o le lei ale atau. O kalanga wha kupu mo wha maike e siko i ngā leo ngi lako me whaia. Lea lava ua ola mai lava o mai le teibili nei, lasi na fia le lei lava. E tau la papa le au pepe William le au pepe le sao le me leo te whatua e masani le ma wha soa iai. Ea, o na o mai leo le wha talofa, wha pitoa i a te utau tabam tina mātutu o le atunu, tua asina sina e pele tele le loto. O le ia tau sa vea sa iuli, ono lea. Ioe. Wa uma le lato ngā ruenga sa whaia ia i tātou. O tangata nei sa ili malo, a wā oe maa. La lalta mele la whai. Whafo i le lofa. E le ulua i lofa. Na mawai oe maa. Ia tātou whaali le anga le lei. Ia mawhaia me sili. Ona tāua. Ina ia manuia na i o tātou mātua i le ngata le soifua maloloina, le soifua matua, ia a ia maua le fiafia. Ia fiafia to anga whai mea e whātua le to ina malolo matua wha mai whai le mea lea, awe se mea le whalawelawe lea, le lea tua, e whai. Me tā ua le nā, o le toi whafo i o le anga le lei, ina i o tātou ta mamtina mātua, ai lofo i a inga le lei. O lo o tau si ai ta mamtina mātua. E wha au popo pēr, tau sanga, o le la tau soifua ma le malosi. Aisea, le leo na tausi. E leisi si alo tamala i ai. Matango wha tumu lima i ai so se me mana o aile to ina ma le olo matua. O mea siri o na tāua i to ina ma olo matua, tua sinsina. Ia tausi o tātou a inga i Samoa. Wa i lana whaiwhi au i nei, lana sfulua i ma lana taulanga an pongi ma lona alofa, ma le peleti le whaiwhi au la sa. Le whalao le whamuntunga. O ko kai vai i mea, e whamanatu mai. Tā ua tele le nā, toi whamanatu ai i ate oe.
O lo tai au le nei na tapena mai ana nafi e to ina mo lo matua nei. O le tātou tiu te whafo i le lofa, ina ia tausia, hanga le lei o tātou matua. Ai tātou te tapena ai le tai au mō tai au. Mō le tupulanga a tai au. Tātou te tapena ai le suavai. E fu e masue, e le tupulanga a tai au. Matau ma mawhai, ma fia ai. And let them enjoy it. And what do they do after they eat? Ta pena fo e la taulis fapusa. Ma leisi fo i suavai e fu e leisi au ngā tūpulanga o le a muli mai. Fatalofa i lunga le apia fōlinga, talenga tui sa mau, sunga tui sa mau, to'o, koroseta, to'o le sunga fata, alo le sui fōmuria. Are you having a break in West Auckland? Oi kalo fai. Malo malanga manvia. Na wa e sola kwa uskadi ma ngofo I lava. Ini stay me few fata tali pe isa ko meni au mai a ule ai fa pe fola ele. Era vo alu ka polo sunga ya fata. Ata lo fatu yam da fa felo ya tu la sunga tu zamau. Fata corseta to ya male ainga pe fa yo malanga mai. Ya o more fretten, talo fa more fretten. Leo Pepe, William Leo Pepe, o Luma Pauli, fa pe foi leta mai tai. MJ Maxwell, Talofa MJ Maxwell. I'm watching you from my daughter's swimming pool in Milani, Oahu, Hawaii. Talofa, malo. Malo le soifu madria to you, MJ Maxwell, and your family, and your daughter's swimming pool. Colleen Torrea. Hello, let's say for Maria. Liselota Risale. Mauto Malava. Inosia Fatumiti watching you from Palmdale, California. Hello, Fai. Tutu Noa Fotuali. O Tosili Twai Malo. I miss a 45 for Wina Tan Yellow Taylor Mafutamai. Please press the like button, share our program. I love reading your comments, and leave me your comments so I can put my feet up when I go home and actually read and laugh at your comments. The other thing too, lisi me taulava ilo fifi e fitau yo to komeni. Tu sape tatu te le tala noa. Pe o te whaalongo atu e sao noa mai I a te au. Ai wa lava lauko meni o te loa ai le tu ngata e lo tangata. So when you write a comment and leave it with me, I enjoy those comments, but the analysis that I often get to know people from how they present themselves and how they communicate by, typing something down or even writing something for me. But it's fun, You don't judge the book by its cover, but it's a fun thing to do. So it's lovely to read lovely comments, and it's also fun to read unkind comments. Ya pele tanga loa. Nena, io talata tu te tali fo ya MJ Maxwell, ya malau swimming pool. Sefo Nicolau, Faftai, for my Rewa. Here we go. We have some local fans tuning in, watching in, and also responding by leaving comments and writing beautiful comments. Sam Simaile, Talofalava, o Tulimanu, Talofale Atoa, Kalameli Sanele, Talofalava, Malol Sifumaria, Angel, Angel Nathaniel. Where you're tuning in, Angel, from, love to know that. Tawili Dan Yosefa, watching you from Upland, California. Tama Oleni Foloa. Okay, Talo Faiva, Lord Sifumaria. Actually, I used to play with those that actually owned the band, the Nifolo band, in those days. Yes, to Langi Masiana Fanau, Salato, for your folk, Lenafa Ili, Tawatele, Sa o siasi tuai. Mamaua le whailo inga mai lato I California.
Ia, ma mawai fo le amanoa, e tātā, ma pepese, ma whaafifia whaatasi ai, ma I lātou. Ia, nā mailo waso, a mailo au, lau o la pō I le tai au, o whiana e anga I ai, nā mailo ngā ruenga o lewa, a whatōn wale tū lai wha, ia le mea masani, o le whautuanga, e avatu ma le lofa, mailo a inga, le si ufonga o Samoa, ma le a tau savea, ia whapena fo I ma le Gagaifo Faiva le tātou porkalame. Ia la papale ma onu sai. E whiololo aku lo wika I le kangaka lai ke lua ngā lulue. Nai lo le tangata le e alu le stavale. I le taimi e mana vai ngā lue, langa lava kangaka I le mawhau. That's way fo. A wai tau sa o tua le nā mea, e ala leilo o whai atu ono sai. I lunga le ala tele. I leo se awala lau ka mamalo ki ngā. We are all, service users, and we must respect tauna tātou whaalalo fo isi tangata road users. E o lava I mea ola, o mea pusi, ma moile, ma mea whapena, e o le pato fo, le kolosi lunga le awala. E tau le tātou whaatau ina, le ia tatau o le pato, malana tolo ai e kolosi e le awala. Mea le sa mana tua ina ana le la. Ona, wa umasani le vai so, I tangata nei e whiila e mio lea. E le fuatasi foi. E o mailo lava tangata, e le tutu I le kolosi. At the pedestrian crossing. They don't stop and look right, look left, look right again, and then walk. Proceed to walk faster, safely to the other side. Ara me le whai. Ngā ngō mai a nga kikilo pe side step le lo ilunga le pedestrian crossing. E le ave ta vale le o mafo fau ma manga whangawhai lana me le whai. Nā le sawa alu sao e le teitai slow down I le kolos. Le alana na batu le whautuanga ia te utou. A whai tau te tau nuu le leina pae o le kolosi tū le lei. Mō nai se kone, pes fulu se kone, se e wawa ai I tū umai lua, se sau le ta vale, slow down, matūlo. Ona e sa vali loa lea I le si tū whanatinati. Ai le nā loa luatua, e sa vali loa wha pretty, fo le ma e pe o la eke, e la ala api se wha finge, fo le la elu le show, fo le se pageant, e wha liu o tua I rungo le awala. E wha pēnā ki vai se wha finge wha pēnā, a lua ku rungo le awala, wha liu, e ala ki kilo mo e ola, ngā kua e wha whala ulu wha, kope lopo kilo mo e ngā. Ia tala na ai la le si aso. Wo sau nei o tu I manukau. Tu lole o la vanua, se sa vale listina, o tu vai tu fo iltina, e pa e fo ena lo na lanu, io tu lo fa fonga le tunu. Tas ia la o mat, ale stina Samoa, po stina o Pacific. Ia na alwanga ale ia le tina, fai ai lava si ana la. Pe o lai lo me o tina. Ale tau fa lili lana taba isa vali le fo le fa tel ngese ma fa tos lo ala na lua. Lana tu o tua la o lo ulu I fa e mo la pu fa kope ai tu le lo ma tu mo fa sa mo mai e sa ve le sa fe ai we a wala ko ai nga malo ka ma e o fa pela o kala e sa o ala ai lo le me lo makua o le wala ku ka vale le va ai le ulo so piko fa ali fo ngat ai wi ole ya va tai o le ya fo ole so ai el ka vale ngalo makua wang se ma oli fo le ma fo e va vengi o kongi fo alo se fa o singalo matua ya talata tu tlie fo tama Samoa from Alabama fa sala laudua ya fa talo fa tu tato por kalame fa malo fo I ia lava le tu lo moa vano le lei tato te feilo ya fa fo se tala atai niva niko fa per fo I JM Panetta
Whamai JM, whamai ma aniwa Nico, et sila fia e sa vea lea ua break mai, o lea ua lunch, ua vevela fo i Sydney, ma futa atu i lau por Kalambe, toe a mata ai fo i lea o le ngaruenga, i le toe 5 minute i le wha. Ia ona manawa i lola ia lea. I le ono, tolus fulu ono i le fiafi. Talo whae. Masalo ai o le last break lea, mo o tau i Sydney, Australia, ia, ono sai ma wha manosi, tātou te tau umalawa i le tini, ia matale longo, saini le pepa, ki lia oe, ua e alu le tau whale. Ua umale aso, ia ewe ke alu ma ave ni mea whai ngaluenga, po ni mea tō tino le mta ngaluenga. Po o le company le nai e te whērua iai, o le nai te whai ngaluenga ai. Ia, ai, ia whai alofa fo i company o lo tō ngā lue ai, avanoa o tō maua, e ngā lue ai, ma maua tutongi, ia ma whasoso ni ai i o tātou ai. O ke whai esa mea ingosi ai, o e matuli oi, ia, ono o le mea le nā, mo le 5 tango vali, 5 tango ese. Lei tau fo i whai whaasalanga i aso ia, ana mua, a whai e te tango e ngā oise mea i lo 5, i o le 5 fo i le nā, o le a alu e le alu ki kapira e runga o le mata o le 5 ia e se a taimi fo o whaatulanga ina o le ainga o mose ma le ainga o le tua ma le tele o le solitu la fono ma mea whapena sa whai ele mea le na o le tau i masui ia whai e ngoi ia mai lo 5 e a fo e sungu le a whipe a mai e ki PS wātu lau whanga mai wai. O le whaingala nā o le mea. Wha mai ia Angel, ia, whatasi atu e le nganga po ia mo le tātou por Kalame mātango fiesa iuli, ia whaftai te le lavali Angel, ia mo le whamrianga. Tapu tau pa u, tālo whalava mā lole so i fuamanuia, matamatatu i Masi i Aukilani i Sifo. Christina Tanvasa, tālo whalava mā lole so i fuamanuia, ia, e mai se foi, ia, i la tau leo, ua nga i mai lunga, o le tātou ala leo, ia, e mai se foi, le Gagaifo Faiva, i le nei a solua. Whatalofa i lai ta mā mātua nei, i la tau, tapua i pēr, i a so uma, mā so uma, o le fionga i le swafa, i a le malu, Nansen William, i Ellerslie, ia whapea foi le uso, ia muangu tia, po le sunga le siuli, toko tau tai to whai ono, ia masiana mā mea le fionga a whalana auti Madeline, ia ma le a inga foi, mā loli le tāpuai, mā lole, mā futa mai. E i whale whai ngā luenga, e whai asi to tele o Samoa ngā luai pe o le Solo Plastics, the Auckland Solo Plastics nai i Rosebank Road, lo iai ia le sunga i le papali, pali tele to le foa, la uli ngā toloai, ia, ma le to tele o nai o tātou uso e pe una e le sunga, te leinga alata i boenga, ia, ma autou malama, ia, ele mwhainto lau ia le to tele o tau swafa. Ai mai se le wha malo fo i ngā luenga, o le rims, le no whanga le nā, e iai fo i Rosebank Road, o ngā o CIA i a le meo le ngutu vole le paipa. Ia maisi lava i tu ainga me whaonga ai le sink ma le kopa, meo whaasi paipa, le whaatalo whātu le tō tele o tau, ia au te māsani ai. Mā lo ngā lue, mā lo fo i le on sa ima lava pale le nei aso. Whaatalo whapitoa fo i le tātou whalepi supo. Macmillan Industries, por sa o ele na, whalepi supo le pāma le nā olo i ai i au ki lani sifo i ranui, i au ma Henderson, patalo whātu i le pulenga e mai se fo i le au whainga luenga malawa. Ale pa ia o Samoa olo o ngā lue, ia ma alua i o lātou taimi, ia whapena fo i lo lātou malosi o la alu lele,
Ai pa ua pisu po la lo le ele ma o le ala wo kongi le si piko fe me fe fa so vo le pa o le fa un o le vai yes. Yeah, it's a ua tele. Ya o mai la u fa solo I le company le o fa ngo le TikTok chicken. Henderson. Fatalo fatul tato por calambe to fine ya lotoi ya va per fo I le so ya feti harder ya male to fine fo ya Linda harder ya ma auto umalama ya olo nga lulu ai I na fa maoni pele fa maoni fatalo fatu fo ya to pase pele pase e fatalo fatu fo ya to e le silva le fainga luenga ta ua lava lele pe ole vaenga le kokola vaenga le kokola le sa I neulene I asoia le tasi le vaenga a o iai le university e ole tele au tau sanga a whailo ia meo malolonga fo lele po le study break ia po se teimi fo I walu le semester break o te alu I ngā luenga nei e to tele ai o tātou tama whanau, e te mata ma eva ai, I whawhitau le sanga I mai lātou within the working environment, the working conditions, ona e do ai fo le oe. E ai fo I o lātou whawhitau le ma mea tūlai mai. I lea taimi o le vāo tangata whainga luenga ma pulenga, o tūla whono e pui ai le company, ia whapena fo I tūla whono e pui ai, ia tangata whainga luenga. Mai le company le mere taua o le iai o se vaenga e fe so ta iai a good healthy relationship between not only the owners of the company, the managers, but the staff and also people that look after you and the working environment, supervisors and the staff itself. Ta ua tele le mata I tuina fo I la o tu la fono fo le safety rules mo welo saunga le mu I sos teimi lava I tono le falwhenga luenga. J.M. Panetta, alolo se fo maria o Sia Muripolo. Talo fasia mulpola ia va pe fo ia le sunga ia vili ambiatu Martini. Aloli se fua talo fatu Hunter Falefata Scanlan. Yeah, talo fatu tatu Paul Colombe from Sydney, Australia. Talo fai. Le malu Fatima talo lava watching you ale atu severe. To foi pu papali I se fita ia va per foi le sunga ia alema mano o le vava ia tu mo le maitau I mea lo tupu le tātou tunu ui Samoa sa I alo manatu se I wha moe le toa se I manavo le toa li I tūlanga o matau pu whai o malo o lea ua tu malo le fatu tu I le tua Samoa o fas o tas te tato malo lola I titi mo sina vai aso anga I le tato talanoa I nisi mata upo e onga fatasi e ma mea lo tutupu I le atunu uneia o wha solo fo I le lato fo I fontanga ai maise I le lato whainga panota Ele ngata la e mai ole whainga panota whai tu malo, the local board and local council elections, ona so oi fo ilea, ma le whainga panota lau tele, the general election of New Zealand for the whole population and those eligible to vote. Ile tātou vavai atu fo ila ilea inisio na vatau. Awa ole mea lea na ufai atu ai nei. Ilo umavo fau se I whaisi na komala I titi fo lea le talanoa I polkiki. Aere mawhaia. Lea ngā a wha moe le toa I seisi
whaupunga i le wawa i atu. Au lai langa lava e tangata mana tua le temile nei. O lo o pūno nou le malo. E whaatino le lato ngā ruenga. Le ala fo i le nā e whaingatā i tele. O na maua seawa noa. E whaatala noa ai le tō tele o te itai o le malo. Le ua pisi. Ina ia mai atu le selau tau sanga talu o na whaatula i mai le malo. O le whaatua tua i le tua Samoa ua tasi. Wa iai ni ngā ruenga ua whaatino. Ba iai fo i ni tali i fesili. O loo fesili ai le atunu. Ai le mawhai o na tātou fosi ina i le maso. A wafo i o le mea moni. Tātou te tu taimi. O le nālawa lo wha ngā soro po le kalambe masani ia ale atunu umale malo. The normal routine carries out and carries on. Yo. Awala e te langa maai. O le awha lia lawa le malo i le taimi tala whea ngai ai matatau. Yo, ona sila fie le atunu. Ai le whapea, e o mai le malo ma wala au atu. Yo le mele le ua batou whai, o le mele ama. Ono sai mai lau sol whanua. Hold your horse. Fia tau pou, ma lai whono ro pati lua manwai. E mani o fu ile nai ngoa. Whatalo whatu Fale Baker, alo le Sefumria, Tama Samoa from Alabama, o Tito, whapea fo i Mabel Toloa. Polonga leo pena unasa la tātou o. E nai uso le whema, i se sa vea whamulmole. Si ka mea se pese leo le atatala ese le overall. Le overall le whale whainga luenga le sa o ngalue ai le ua tatala i le fiafi le nei. Sau se si fo i tangata o le sifi bo e maulu ai. Enjoy it.
Amuia tangata ele savali le filifilinga o e amio leanga. Ele tu foio ye le ala o yang sala. Ele no foio ye le no fo e tawin. Aina no o ye le tu la fono le li. Fa pio ye la awa tu tafano vai tafelemu. Fo mai no fo yo na lava tau. Ele tau fo yo na. Ai mo ia me uma na tafai. O te fa fetai. Ia te wele matai. Ile le tale. O ai fo ai mai. E fai ma au na. Ina yo tana. Sulu atu, ave ole fa aula tanga. O te fa fetai, o si o atu. E wina la ititi, e te pui pui pe ama afisi. O te fa fetai, mole malusi. O fo ina mai le nani no ule tofi. Yo volo le lo mamoi o ya sungi vai, ake vea ule me o yirva mua. Koi, ngai kai ke ulalo le mio como lo sofa. Eu lamo o somani lo lo ki le flapa. Smelanga, wa oi. Fakasi ma o la au mo ko ko fa ma fanga. Aya, ira lo mai me ai, lo ai. Oi kamai, ya. Ya. If I say Tasiona me alofa. O le fa mangalo ina wa no le ngau mala. O le fa mangalo ina wa mai ato. O le fa ola ina mailo wola i tunga. O le fa pale ina o le alofa ma le lofa muti muti vale. O le mali ailo mana o ngelele. O le fu e fa fo wina o tau le dea.
Mauto tasi ma le rubber band o te ofo ia o e pia fai ele marielo loto i le tele o la musika na bomoli atu whaanofo fi mali ai oe. Ia e maise na whaala i fo i o fonga i lungo le ala tele i le ngā Gagaifo Faiva. Ia e maise fo i o le manawa i o ngā ruenga o alo matama whanau o le atunu i tawhai fia. I le ngata i New Zealand ei Samoa au whele i tūlagi o lo e iai. Ma mafuta mai ai. O le ale aso a le ale taimi, whaamaduia le tua i ngā ruenga ma Faiva sa autou ngā patia i le so. Si bea le whaafonga le toi wainga lea i a tātou tala, ma le toi whaasalawina o tātou tala. Mai le Pasifika, New Zealand, Australia, ma isi atunu o laulangi. Tāpena ina, e le te mai tai a Miriama la la toa, ia a wafo i lau whaafonga anga, i le nei a solua. Tala whalava malo le soifo si mai le whaafonga i tala fōu le radio Samoa. O tau whai mariri nei Israelu ma Amerika i le Peace Plan po o se fōfuanga mo se file mu mō Gaza ma walapta i aile Hamas o te tau fōi no lātou ta dieina le fōfuanga. O li pote o pito la tamai le BBC wo whaeroa i le mai o le talanoanga a Trump ma Netanyahu i Amerika wo whaeroa mai ei loa le marienga. Mata ua fōi o le ua whao o atu a iainga o le marienga i le Hamas, ma a whai a te ena le Hamas ma le muri tai le fōfuanga pēna whatatia o mariane le presidente o Amerika o le atu o atu roro na langolango i ane Netanyahu e wha umaire ngā ruenga o lātou whai nei i Gaza. Pai noe rua sepuru ni tu tā ua lo o au fia mai ai lea fōwhanga, au fia i le wha amuta o ngā yoinga wha militeri i Gaza, wha sa o loto pāngo tāo taua, a tō mara wha apawe atu roa o whasosoani, mō tangata i lea i tu o sa sa e tu te tonu. O le ale ai fo i se matawha ioi le Hamas e toe whaia, i le pule a ino o Gaza, ma o le ato fia ma se whono wha tonu o le while mū, la tau te waia lea marianga e tai ai Donald Trump. Uro tā dia la se tariane le Hamas i le fōfuanga ua autasi i ai Israelu ma Amerika. Ua whaasa nei mo se teimi le tū mau e le tunu o Denmark, le toi whaonga ino lana airspace e drones e le whaatangaina au sauni ai e tari mālo le whono tangatele a le Unia Europa i mata upe whaatatau le puipuinga ma le taua i Ukraine. O le sā lea e peona whaeroa le CNN a matai le asonanapi se i o i le aspareile o whaatatau i a awe se aini la matiango ni drones SMI e ono whaailo se o ni drones o loo whaatangaina o na whewa i runga ane o le tunuu. O na whamtaranga lea le Minister o Whirawa Inga Denmark, Thomas Danielson, ma ua whaise tele o drones ua wa ai runga ane o malai lele ma no whanga tau militeli a Denmark e peona ripotia mai te vai aso taluai ma i uina tāpunia wha amarosi ai ma isi malai lele. Le asoruru e amata ngā soro atu ai le whonutanga e peona tā ua au lo tau sa iri pēr le malo Denmark po oi tonu o lo wha tonu atua drones o lo whai lava ma vaia i o lātou wai panoa. Ua whaero mai le tunu o Ecuador o le taavale na whaewe i eire le presidente o le tunu o Daniel Noboa ma nisi o sui whaabau malo na o swaia i le tu malo Imbabara i le aso sa i whai ngā soro te e sa whaatino e mafua i le tau o le penisini. O le mautonu ma vevesi o rutura e mai lea tunu u atua nei le valu o aso wa amata lava o na whaateleina ma o i se tūlanga le manuia. Pai mai de CNN na mafua na ua whaeroa le malo o le a whaamuta le subsidy po le pesosoani mo le kiso e whaetiti ai le tupe whaalu whalawa i tele e meiso le tau fio le ave whaasolu tū la whono ane o le fuel i le atunuu ma le ama whai fo i o na whaavanoa tupe mo polkalame tau le soifuanga i aso teitasi. O i tonu na wane ai le au te te i le tu malo le ama poloka le ala tele ma bevesi ai masikula ti. Pai mai na ospa i ai tangata whaonga ai mea whaapapa pompensini mamaa e meisa i nei tangata nanga i ane kili pa feso soani. Sa au fia i lama le taavale le ana ave atuai sui whaapa malo nanga i atu i dea whaaitu e yeile ofisa o le atunu o Italia. E to atasi tangata o riputia na mariwai ia vesinga au tali se whamataranga mai atunu na o fiola tu sui i rea whai ngā malanga e meise o se whamataranga aloa i ale malo Ecuador po le ase tali le te te o whaatino ane tangata mai rea i tu mano.
E to ono tangata mai whafu atu o fiti, ua pu eina leo leo a lea atunuu, i le mai au oso whainga na whai e le sa idia o whala au whasaina. Whai mai le ABC o whaamtalanga mai leo leo o fiti wa ta ua i eto o fitu, lo tau fia le bai ngā leo leo le teminei au fiai, tangata Asia eto o wha, ma le to tasi mai Palau, ma le isi mai le Federated States of Micronesia. Ta ua e te lese vai ngā tupe na maua i leo swainga, pa te sei ma whala au whasaino le aisa. O stasi leo swainga mai tau mo whainga e tele ua whaatino leo leo o fiti, e saha idi ai la tō o fia fia e whaia pēr lea ngā ioinga, o le ave nātu whala au whasaina i le atunuu. Ma le talo muli, e iai li poti ua whaeloa le Radio New Zealand, ua maua mai nisi Wellingtone e meisa i latou e alala lata le malai vaalele, ua te ena e ave taxi le anga i ane mai le malai vaalele i o latou whale, ona o le vava lata o ia whai ngā malanga. Whai mai le Radio New Zealand, ua whaisi tele o whai tionga o latou maua, wha ta tau le mata upule nei maua iei fwoi se au onanga tau taxi, ua wha malolo ai se ave taxi ona o lea lava tūlanga. Whai mai ua mumusu e ave pāsese e lata no fuanga e ala lai, ma e la lata atu le malai vaalele, ma o se tūlanga lea i leo o ngatasi ma tūla fono le malai vaalele, pa pe fwoi ma le ofisa whala ua inga New Zealand le NZTA. O se mata upo li putia lo sira i eile au unanga tu uwhaatasi a taxi Wellingtone, e meise le NZTA, e meise le whaamawina o whaitionga mai nei pāsese o tangata mātutua, sa whaamoe wha o ngā taxi se malanga ai i ainga, pe atau nuu i Wellingtone peita ai, o le etari eina le ave taxi ona o le lata tele, o le mea e whianga iai. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, soifua. E ala na, tawalunga atu ia tala le nei fo ia solua mai i le tamaita ia Miriama a lalatoa i le toi whaatalitali ai o le asua tai au i le tāpenanga fo i o tātou telefou mai le Pasifika, Samoa, ia mai se fo i New Zealand nei. Ia ma au se tālia. Ai mai se isi atunu o laulangi peo lau tau whaafonga mai iai. I le mata upu i le taua i le wā o Israelu ma Hamas i Gaza Strip i Palestina. Mo le sila fia le atunu. Mana i le leo o tātou whasanga i le nei aso. Ina ia mwhai o le visoso ni atu ia le tātou pol kalame ma le atau sa vea. I le mata upu lea o le Samoa abstaining on the world stage with the UN's 80th session. E o tau manatua lelei. O le vaenga leo wa umo na maalia iai ia Israelu ma Amerika. O le whaua wina o le taua lea, ona o tangata whaatupu whalavelave ma le whainga maloa Hamas. Leo olo ua latu wa aia nei. Ia le tamai o ngā ele le ta ua Gaza Strip. Malo lato manatu e te tau na toi whaatuina ai se malo tu maoti o alapi e whaingoina o le Islamic State Palestina. Ina ia tūto tasi ma isi stete peo Israelu ai kupito male maenga atoa ia lea o lo vivesi ai nei malo alapi. O le talutanunga o Amerika ma Israelu a mese le presidente fo o Benjamina Netanyahu. O le taibi lava e toi whai ai seisi malo tu maoti o alapi e whaingoina o le Islamic State of Palestina. O le taibi fo i lea e le toi awai Palestina i le whaatulangana o le malo Israelu. A wafo i o lo tonu Israelu. O lau ele matangata Palestina o tangata fo i o Israelu. Ele te taula o na lua ni whainga malo. Ale malo Israelu mal malo Palestina. E te tau o na le tu maoti Palestina. Mai pūlenga a Israelu langa o la tau o tangata Israelu foi. Nala lane nai tā ua i tele le whaalongo longo manino le lei
o Samoa mai whaasalunga ia e whaatau te e ai ma le malama ai le atunu. Ai leo mai o tangata Hamas. Mau mai no foia ele o Palestina, ma le tamai ele le o taune o Gaza Strip, o le ele lea. E tali tonu Israelu maona au ngā tūpulanga, maona au ngā tama amata mai a Aperam. Le tamao le au whatuatua. O le o ngā ele pa ia lea, e toi whaapoto uma i ai. I tū a inga e se fulu ma le lua. O le whanaunga Israelu. Leanga o le tele o tofi, o lo walo ia. O le nu upa ia, o Gaza Strip o lo o iai i Palestina. O se vaenga o le ainga o Israelu. Lea la ua whainei le malienga. I le vāo peni amina le Palestina ma le Palestine o Israelu. Ua malilia ma Donald Trump la tu inatu o Amerika le avanoa i le whainga malo le Hamas o ese malau i lelea. Ma ia tāo fia nei, ia le toi pāpāo ni whada ma le feoti o tangata. Mea nai tauna malama le iei wa lela a whaatu langa tu lava le mafu anga nā lai ona le talia e Samoa. Pē tūtū Samoa. Nā tele i whaia sana pālota. Ina ua pālota isi atunu ua se lau mun tupu o laulangi. Aisea. Langa o le iei le whaatu tuanga. O le pale mia o Samoa, o le fe au fo ile na ua umona momoli i le sui pale mia o Samoa, lea na mai moa i aile lalulangi. Ma lea tunuu atua, ua whaavi i lana launga, a le fionga le sui pale mia, i ato e lupe, mao i a au te tele, pou molinuku on semo. O tau sisila iai. Toi titio o le se lau wafe ta ngata mai moa le lalo langi atoa. They have followed him and liked him and said congratulations to the Deputy Prime Minister of Samoa. I le matango fie o lana launga. Malana saunoanga e tusai ma whawhita uli o lo whengai fo i ma Samoa la tauia. Ai mafua mai le lango le fionga le li palemia o Samoa. O leo o momoli ai e le sui palemia i lana saunoanga autu. Ma tutu fatasi ma Israelu. Leanga o le nuu o le atua. O le whaua wina o na pomu e Israelu ia Hamas ma i latou o lo no nofo i Gaza Strip ma le stete o Palestina. Ina ia awana i toi ai se isi stete i salama e tu ese atu mai le whainga malo Israel. Leanga o Palestina fo le na ave ilfa mua Donald Trump. Ma Gaza Strip o le a toe ta lepe uma i lalo mea uma tuwai o lo iai. Ai o le a toe fausia. Ia oi nei lo. Po se amatanga lea o le toe whaafau wina o Palestina, Gaza Strip, ma Jerusalema, o lo iai le valo anga, e toi whaapoto ma iai tu a inga, e se fulu ma le lua o Israelu a o le i toi a fio whaalua mai le di whaolo Jesu Keriso. Mea nai mana iai le whaitau tuspa ia ma mana il tala whaasolopito. Ma mafua anga le na whaia whai unga taitai. O le si lima lao o Samoa i le palota lea e tā ofi le taua. Ona e le o usius tai. Tangata Hamas o lo lato pu lea ia le Gaza Strip whapena foi ia tangata ma ele o Palestina. O lona winga la, o le palota o Samoa, e lango i atunu uia se laumon tupu. Sa tu le iai Samoa i tua i nā, e lango Amerika, ma lango
ma le Palestine, ia peni a mina Netanyahu. Ia, o lau mana o isi au vanga i tauwhi le taua. A o le talutolunga o Israelu, ma Amerika, Donald Trump, e ta tau o na iai ni au lape. O au lape. There must be criteria that we both agreed upon. O ai au lape o whata oto. E ta tau o na tau fia, le taua, pe a whai e usius tai tangata Hamas e o ese malalau ele, o le Gaza Stripper, wapena foi ele o Palestina, lea lo lato pule nei, ale ai. Ia lau tōsu sila le lao o ia ina lau talanoanga. Le lau whata oto le aso nafi, le la fua ma le au lape, ina ia tau fia i le taua. Mua, awane i toi papani, ni fanga po, ni pomu po a umalava mea va lele, drones, no more attacks from the two sides. A ia malidi e la Hamas, o le ai le komiti e pūlea, le file mu, e tai ai le Palestino Amerika. Ai lango iai, nisi vaenga le komiti e iai le Palestino Israelu. Lua, ia whaasau ina nei, ma ia whaatanga ina nei, tangata la vea i ma tangata fisosoani o lo atu e watu tau mafa, ma tong fitinga whaa le soifua malolo ina. A wā tangata ia ua onge, ma ua leidi mea ai, nisi ua maali diu, e le itanuina nisi tangata. O le au fisosoani le first aid, o e tufaina mea ai tangata ua mafatia, ma mātitiva i le tau o lea. Awane i toi whaalawelawe ina, e fita Israelu, fita Amerika, fita le Hamas. Allow them to go through to offer assistance and rendering help to the needy and the poor, the injured and the dead that needed to be buried. Wele mana yo mele u fata oto mai. Tolu. Whaafesu iai ia tātou fita na ave whaatangata taua i le taimi na mafua mai le taua le nei. The exchange of prisoners of war without any delay or any other killing. Awalamani toi whaatuai ni mataupulea. Au mai fita Israelu na utou ave whaatangata taua whaafo i atu e Israelu ma Amerika. A autou fita na maua i lato was whainga ma saisaitia ma taofia whaatangata o taua e Israelu. Sau oi loi tua malisi au lape. E ai le taimi i whaatapura. Mai ai foi ma le talutonunga a le malidia i ai le Hamas i au lape ia ma le whaia i ai se fuafuanga i se taimi lata mai. Mo tō wārongo le tala. Ua matua malie lava le Palestino Amerika, ma le malo Amerika, ma lona malo si anga wha military. O le atu ina atu loa le malo si anga lea, ma le pawa atoa ia Israelu wha umalola le taua. Fufulu mama esa utou silsila ia. International law in war. A whai le mawhai na whai. Ma le mele tu lewe na tau na whai o ia Lucia ma Ukraine. Putin, get out. Alo ese nei ma lau ele ia. Wa tele tangata whioti, ma masaa le toto. Wa onge tangata awa ule mawhai e atunu o malo o whaatasi ma tunu o le neito ono atu e vatu me ai. E oa ia i la tōlo o atu e le Red Cross, First Aid, International Aid, they have lost their lives. Wa mali liu wai le oe ave ngā ruenga fsosoani mi ngā ruenga lawe ai. Ia le lau fōlinga mai lo, pe wale ke alka malo Donald Trump. Yeah. Hamas, listen carefully. These are the criteria of this peace deal.
If you don't want it, we will give Israel the most mighty force ever being seen and being witnessed for the first time. Mo le taimi mo mo lau tau sila ia. Ia man tua whai le nu o le tua. Ele ula i stangata. Le nu o le tua, ele ula i se tangata. Wa mai tau ina i le tele o tala wha solpito le tuspa ia po whea lava e tau waile ainga o le tua. Pe tau le sabi, pe tau le vai, pe tau i le lau whanua, mātutu, pe tau i maunga. Po le vātea tea. No umana i aile whaamnianga le tua i lona nuu. E le fo i fua, se i longa e o ma ave le fua o le manu mano. La la na ya te utou ia e whai tau tuspa ia ma whai tau i tala whaavao ma lo and international relations. La lo o whai tau atu nei, tase ala o tintila mai loa ma whaalongo. I le tala noa mai isi vaenga ia. I loa e papau ale malmalama. International law and international relations. O mafutanga whaavao malo. Multinaturalism. Ta wala nao le nofa malmalama. Le lau whai mai le tele o isi tangata ia la tau te le malmalama. I whea ngaingane i. Whaavao malo i le vao atunu. Whai mai wangu Samoa o le isana me whaia. O le whaia san palota. O le ngu o Samoa. Ma le lesi i o le lima o Samoa. E wha i loa tuai i le lalorangi. O lo o tu Samoa. I tua o le malo Israelu. Ma le malo tele o Amerika. La au mai nei la malo wha mai e tā ofi le taua. Is it easy said and done? Nan wha mai e tā ofi. Na pau nao le me whai. No. E tala noa ma wheuta ngā i mau mai le lau. O mea nei tau na whaatino a o le io o le mea tau le ceasefire, peace and harmony. Ia mali die iei le mea lea. Ioi. Mea lana nai au te whaatua i wha manino ma wha malamalama lei. Tū lava Samoa. Ua o maatu le palota. O le tūfo lea Samoa, la tau te loa i e lua mea, la tau te le langolango ina e au no mani tū la whono mani au lape whata oto, le mana onga o malo o whatasi ia na malia iai. Lua, mātou te le palota, le anga mātou te tū e langolango, le malo Israelu, o le malo le tua, o le tua fo i o Samoa. Get that right? So, it was rather stupid to say that Samoa, vaile me fa mai wa fatustusara le upu abstain fa pe olona winga wangu Samoa se le nau. Ua file mu Samoa awa ua tonu matasi ia te ia lona talitununga na te le langolangoina. Le palota ale malo au fatasi. Ai tutu i tua o Amerika male malo o Israelu. E whaau le tawalea. Pe a whai le malilie Hamas. E talia ina au lape o le malienga. So you see, there you go. O le simple la tō ia ma le whai ngofie. A o le awa se sene o le tala wha me ua ngu Samoa. Karo whai se la se wefa se nge wefa se so ia sunga. Yo, that's exactly what happened.
The abstention and the abstaining of Samoa from casting a vote or raising his hand doesn't matter. It doesn't mean that they don't support or stand behind the President, Benjamin Netanyahu, and President Donald Trump of the United States. Kasi me sa o Donald Trump. Yo, mana ko ke lo ma ke spam Donald Trump man supporters le tele o taipi. But o le tal tonunga le na o Palestine o Israel. Ua finau mai Hamas e tau o le fatu to tasi le stete Isalama o Palestina. Ai fa mai Israel le ai. Donald Trump sa whalongolongo le finau lea. O mātou nei o le whanau a Aperamo, ma le whanau i Saako, ma le whanau i Akopo. E tau songa uma le ngafa lea. O isi fo i o mātou uso e tupunga mai ai tangata i a Palestina mai la tōlo i Jerusalema. Ele mwhai la o na whaatūtō tasi se Islamic State i lalo o le ingoa Palestina. Le anga e whetōtō wa i ai ma le tau nu uai. Man tua fo o mene umana walo ia. Umana walo ia. Le a whetau wa i ma whetōtō wa i si taua isi uso, leisi malo, leisi malo. Ai maise lava i sa sae tū tonu. O tūpu anga ia o tātou tangata ma le tamā o le au whātuatua, ma le a inga o Israelu, ma le whadaunga e tō sfurma tolu, pēa e tō sfurma tolu, e li teini ne ngoi a tina ngai, ia alanga le iauso na ngafa. Nā ua mai tau i lava nā o le sfurma le lua i tū ainga, ai whata whea i le teini le nā o tina. Le kari e mai lau i. Ea, e wheo lolo fulkus pa i skam. Ma le ngā fulkus pa i. Tā ua tele le mea le nā molo tausi le fia. Wa ai la i le tausi whea ngainga, tausi mā vaenga. O tātou mātua e o mai i aso nei e ngata ai. Ne whai ngoi le kalesia Jesu Keriso lau po i asonga tai. O aso nei e ngata ai. Amu ia foi tātou o tātou wola ma tātou wawa ai ma whaalongolongo. I me tu tupu mai. E atangia mai ai mea na walo ia. E wo o mai i o na aso e ngatai. E wha mai e fufulu atoa ele tua. Ona lau whanua maona ele. Ai maise le whapa i ina o Palestina. E toi o mai i ai le whanaunga Israelu. E toi poto. Ma wha poto ai. Ina ia mamā ele a fio mai ai le li whaola o Jesu Keriso. Umi la tau ia o nei tausanga. Ma tausanga. Walu. A lea lava e tausi e lea tupulanga ma lea tupulanga. Upu tu talinga. Upu alo tusia fo i le lātou Koran. I le lātou tuspaia. Ma le ngafa o tā vita ma le li whaolo Jesu Keriso le ngafa o apele ampo. Ma lana whanau. Tā ua le nā Samoa. Awane i aveseina. I le whaafonga na tunu tā upu te tele whaavao malo whapenei. E te tau o na o i ai se talanoanga. Ma o i ai le malama anga o le tātou o tunu. O na tali lo leo le vasili le la. Le whai maisia ori ia ngā ngungu Samoa. Le whai ngā malanga ma malua le sui pālimbia ma le. Vaenga o whewhataua inga ma upu. Whaavao malo. Trade and Foreign Affairs, Delegation to the 80th United Nations Session in New York. Le mana yo le sia kako ambio. E mana malama le iai. I le mata upule. Now, o mai leo la utalanoa. Le vaenga lea. Ua mana iai au lape ia. Te lelo la po tai au, po nā nei,
Po seisi lava luas full ma le fai tu la o toe. E tau na saini. Ia le whengainga maulape ia. Mea taua, tau file toe papa o mea tau. Lua, awana i toi oti stangata. Tolu, tau fia va lele, mea tau wharukilia, mea tau whatontonu. Ia ta tau le teimile nei, whaatanga ma ia ta tala le vai whale, o atu, le au whainga ruenga. Ale Red Cross, ma isi, feso soani ina ia iai tau mafa. Ia i la tau i tono Gaza Strip ma tangata Palestina ua mawhatia. Whafo i atu fita na tau fia Israelu. Whafo i mai fita Israelu na utou tau fia. Ia utou os whainga Hamas. E tā ua tele le mata upu lea. O na tātou ngā lulue ai lo lea. O le mea la le la whaini. Lono wing a la whai mai fo i e le Palestine o Israelu. Le whaatula ngana o le stete o Palestina. Ina ia saoloto o na tangata. Ai lātou te usiu stai le tausia o le tula whono ua whaama maluina e Israelu mō na tangata nuu uma. Ina ia awaine i toi whetoto ai. Matau mawhai e whaatu ese se isi Islamic State rather from Israel. Te lola e whalongolongo le lei mai ma manino le lei le fionga le li pandemia. O le tātou mālo tūtō tasi vele nei awanoa e whatalo whatuai lau e fionga le li pandemia. The Honourable Prime Minister Lauli ale mali atoa le watea palota i vau Fosse Smith awa o te ilo le lei. Ese le tā ua o le sāvali na mai le fionga le li pandemia. I le tātou māla malama matutu whatasi e lango le nu'o le atua, le nu'o o Israelu. Le atua o Apelamu le atua o Iakopo le atua o Esau. Le atua o Israelu o le atua fo i le nā o Samoa. Ia, awana i wha a seina no mawhau i le vaenga le nā. A tahiri tu uina, talufalava sila, na moli, malo le soifo muria, na lomo ngā ruenga le lei sa whengai mo tau. I le nei fo i vaenga o le aso lua eri kai. Tai ale vai aso, o whaira o tuone, talofa malo le soifo muria, lele misi fopo, watching you from Alaska, le ataua, talofai, malo le soifo muria Alaska, Canada, Vancouver, Quebec, e ile te mai tai e swafa ia lau i ula. Tai manele ngō si mafine. E wala au mo mao mai lava i o Europa i Sweden and Sweden. Ia. O whatula i o le lau mele na whaina. Le au ke vai ngi. Mu ia la le te mai tai o lau i ula lo eva lau whau malu i Sweden. Ia matunu ulna e pe o na iai Switzerland, Denmark, Poland, Dutch, all the Dutch countries. Ia, ne ta ule na mana tua foi. Le te leo le ngā ruenga sa whaia. Ele malo Amerika whatasi e ma le malo o Israelu ina ua pomuina e si amani malusia i atunu uia o stete o le atu Europa. Alelua atunu una nga i ai. Muri atu ai lo maisi atunu. E lavea i mai atunu uia. Na Amerika ma Israelu. Nena, ta ua tele.
le malama nai vaenga fo le history na im fai yona tata yelo ma fo faum fa okay, this what is happening because why? Because of this happened at some point. Ele ma fuanga le tutupu fa la velave ma tutupu msi tawa isi atunu. Ya. Malama ia na fai ngofie fo le. Ona taliaina and said, look, this makes sense. Ele pe ole pese fo le fem kwale makes sense me ole ngi yo langa wo mo ia. Talofa le so fai no le lei lau te paa ofe Wong King. Ya fa pe fo yo lepa. Malaysia, I'm watching you from Sydney. From my Sydney, yeah, malonga lueli, fainu leila utapa ofe Wong King. Yeah, lo fatu tatu nu mal tuplanga tatu nu. Triple M famosili. Talo falo sungale ya toa, mato matatu, mato ngofio le proclame mfalongolongo Townville, Queensland. Yeah, after ile mafuta mai. Natural maluia fo yo to ya mo to tute ma Faiva lo filima wireless chain ya ole to mai tai o America ole malo o valo ia ele tuspa ia e pure le lalulangi ya ole malo malosi mingoi lo lava ya tupu le fala lave yo esa ole malo America o le malo fo ina valo ia. Ai, o le ngafa fo i o tangata Amerika. E tupunga mai i tangata Israel. Ia. E o la ia i tātou Samoa. O tātou fo i o ngafa o Israel, bana tua fo i a tamo Manase ma e Faraima. O le si vaenga na o le tupu anga o tātou ngafa. Ai si sila fo i ai. I le faa lalo langi, faa tangata ina o le itu o le lalo langi, i le Pasifika. Na i le tala i le. Le tala le tusi i pa ia. Ba ia lofa le tua, i ona tangata, awa ona tangata, i atu motu o le vasa. Alu su na ilo aila ia lea. Faimaya la utama walis. I'm in support of Israel as a country, a chosen country of God. The same God we worship and believe in the Islam countries that are worshiping Allah. Ya kai mangela kelele scriptures of it. Ya ole atu ala valena. Iri va pe ese ala ese yova ese le tu ole tatu tapua ia. Yo, na ese ole ngoa e fa ngoa ma fa leo ai. O ala le na o yova lava le na o le tu lava le na le tu le tamale tu le alo le tu le ngang po ia. Yes, I will see les Sudi, what part of no don't you understand? Ama a mai tarufa. Ona o baila ia leo la tele no ile mta pulea. E ta wo tele langa le a fia tuai. Se sile le nu o le tua. O le mta upu o le tua. O Israelu o le mata upu o le nu ufo i o le tua. Ai ua na nau fo i ai le au pola pola a Samoa. O lona wha vai o le nu o le fo i le nao le tua o Israel o le nu ufo i le nao o Samoa. Ai e feo lolo la mea le naia a fia mai ai. Le a ingo le tua i mea ia a fia i nei Samoa. Moutou se sila iai. E oa ita i o Samoa, wala tau le fefe le tua. Ai maise lava, lewa umatu nei le panota, wale tau na tatu tue vevesi ma pisa o. Ile fai unga ua faya le tua, ta wala mai tangata. Sau le mana oe toi tala noa i ni mata upu, se i ma nava le toa li, ma mapu ane le sanga,
Anu safo i aso uma, taimi uma, aso uma. O tala noa nei meo porkiki. Ai ala na mafua no o toio liliu iai e lota se mataupu. Ona o le tau ai maa mai lava tangata mawha se langona o le atunu. Au tau se sila la ele se i sini mea Samoa la ua whai. O le lai tu vai lea o iloa le lei le malolo. Wo mana whai a la tau miti e le tau nu ua la tau miti. Wo mana whai whau whaunga e mai a. E le au ngā. Tau ma whai e sosofa, ma sosofa, ma sosofa, ae. Nei ae no nofo ma tilu tilo atu i mea lo tutupu. La lo leisi mea ngā i ai ta i o le lai tu ua le tau lau o le wha moe moe ua le manuia le palonta alo whanga loa e sa ili seisi po ngai e tu lei ma tu wai i ai. O ai la leu tu wai i ai e la uri ia. Tu wai le au whai ngā ruenga le atua, le ai ngā sa le vi, o au whalu penga, o au na to tofia le atua. Iofo le fefe. Ai saua i tua ma le tau wha fefe. Nā tau te lotanga ta umai tala no mai, por kalambe ia, e lango ina tu le epa ma le hero pipi tu lo. Saua i tua ma le tau wha fefe, mai o lo o muli ai ele umia e pele mata o le fai au oti le fai au pele fatu o le fai au ma i le fai au o ma leia na mai le tu o kai wa pei o tangata e pule ile soifua ma le pule fai to tasi le tu ale si lato ina na le fai le sauninga le na tangata le sofa ya fetu mai fea. Au te matua i o wofo le matua. Ale sina o le au. Ai tu wa i fai fea au. Vasina gia o fela i fai fea au no atu e memorial sa vali me milo le palota. Ina ia wha apa uru. Tu le epa male chapi pia tu le mai le fasta. O ala mea le fasta leo fai. Au fea fai fea au ia no atu e memorial sa vali. Au te matua i o wofo. Tu wa i. Tu wai le tu tau mtau, tu wai le tu tau vale, tu wai luma, tu wai lunga, tu wai la lo. Talo fai fe tu mai fea ia te oe le ta mama tua. Fea lau fau tau tanga o ma lau fau tanga poto ma le ata mai. Fea o iai. Au le aso tofi iai tolo le kalesia. Ai ngalo ia te oe lo wata lii le nale fa to a ulu fale. Ma maualo na manoa e tausi ai se nuu ma se e kalesia. O le tua inga mea le te mana o iai. E tau solo mua i se ta maolo iai so na tali i le ngā luenga malona to lua. A le ale whalongo longo le e kalesia lea. Mai, soli, o oe leo na il ta maa le pese mai nei ma valo mai. I le whaaleanga ina o le ngā ruenga le tua ma le awhai ngā ruenga. Whalongo le mai. Ioe. Se mea le lei. Le tū mai matangi olo o si ou atali ma si ona whale tua ma la e kalesia ma le luu o lo o la tausia. O i o le au na le tua. Ai vai mai i lona ta maa, lo fai le ngā luenga, pe o le ngā luenga Paulo. Pe o le ngā luenga Saulo, whau mati o le ngā luenga le tua i le ala. Wala. Mea leina whai atu, o le matua e whavelvalea. Ma fau le le iai, talo fai si o watali. Talo fai le sunga le whaafengainga, masi ana ngā luenga ua o pū. Ma ua sātia he le ana. E ei le vā o le atu lai mai i le vā, o lo watali i whai whi au malo le whale tua, ma le la pulenga, ma tangata lo lotu o le kalesia. Nena na whai atu ai.
e fifi malie. Tanga i luma, ma tanga i tua. Lau whautanga ma lau whaatua whala inga. Fua i luma, fua mai i tua. O ai ia e mata mata o Samoa. Toi titi ale i Samoa. E ulu i se whale sa. E ulu uma. Ai pule al Samoa la tau iona winga mana mionga mana me e whai. Ai o le lau o lunga o ia me oma. O le whaatau a ina. O le ngāru wenga pa ia le atua. Na tō ai le pule ale mali e toa. Ma pa o le sunga. Talo o whai le au whai ngāru wenga. Le sunga le nale tali e le sua ma whai le ngāru wenga le atua. A o ma malu ma fo ia te au. O te malu mau i le ele ele. Le au whai ngā ruenga le nale e au uma i ai ma malu ma whaalu penga o le atunu ule nei. Alal me leo whai. Uma na tu wai, li liu mai loa, wha ma leia le au whai ngā ruenga pe o la tau, ma la ua ia, le li leo kanata ma fitu. Pe o la ua ia i le pule, e to pule ai e wha ma leia ma wha mai, wha oti se whai whi au, ma so stangata. Na mo fai whapea. Le pule so na whai o le atua, e le ta oto ina i a te olua. E le ta oto fo i se whai whiau. E le ta oto fo i se whai lotu. E ta oto i luma o le atua. Nā o ia e whai o le Faiva le nā. E le mari. Nanga o le whawangwhonga tangata ata ba mai me tangata whai mawhau whaunga o le atunu. E le ngata i le tātou vādu lofo le tū ma le anga i whanua. Le ngana ma le vaunga ngana. Ai maise fo i le mana malama i le awhionga pa ia le atua. Nau le era se sanga o lua kānata ma whetu ma le mena e whai le ngali i nai whai mai Sydney, Australia. E umalo lava na laulu tūs pa ia o mai lo palau vale mai a Samoa. Ma lau mai ale whaia le mele la te mana o ia ma i tangata ma whioti ma. E oa i whai whiau. Woutou sila i ai. A umana ave tu le epa whai whiau e wha masino i lumo le wha masinonga ma wha tutu lai ma wha maasiasi. I lumo o wha masino o wha masinonga o wha le lalo langi nei. Nā le tala. O le amatanga le nā o loutou wha I unga. That was the beginning of your end. May I say that? Yo, ta ua tele le mele na ile nofo mana malama o le atunu. E le inisi o tātou e whaamsino ina leo whainga alwenga tatofia le atua. Ia lea la ua o isi sa whaile ngā alwenga le atua. Tulou taulangi walanga ai. O tātou iai o tātou ngafa whasotai. Whela tau te talitonu iai. O le sa vali no atu whai whi au e mo moli atu i ala uli, sa vali no atu whai whi au e mo moli i o i atu le epa malana vaenga. Na whalongo i ei la uli malana vaenga. Na whai ei whasu i inga. Ina ia o le loto maulalo, ma ngā i whai le pānota. Sui whao li oli uma, aua nei si ia le tā, aua whoi nei whao le tā, o mamalu o le atua, ma mamalu o le atunu. Iolo le fua, fifi malie, ma ia loto maulalo i luma, o tangata maluma o le atua. Mea o mai whai i atangi ai le lofa. Le lofa i tangata ma le lofa i le atua. A le ale lofa le ufa ali le ufa ngaluenga. Ufa malaia. Ua tua ia. O la tau ia na mamilo ina. Le palota. Ma whawhaia ina i le HRPP. Ai tu malo le fast le lau whai atu. Na ota i toa tasi tangata i to tonu o potu palota.
Na whai ta i to o tasi le pālota ma le whiwhilinga, tū ma oti tū to o tasi, ale ta ngata lava ia i lona loto fuati eifo. Le isisi na tū i nā e mimilo, ma uu le lima. E whai se pālota ia pai ma la whai o le sui o le chapipi, po le sui o le fast, po le ala. Ai a pe a malia ia. Talia i na whaalua. Le fina ngalo le atua, to e tuu avanoa ia laole. Walo taltonunga le naa. Mai le sau whaatolo fo i sau whaafaa. Pe a whai le taita inga, ma wha o ngā ta tau le avanoa. Le toi whaapale ina ai le sunga i laule al maare toa. Se sila la ia i le miti le si toina. Mai atu sa vai es fulma le tolu. Ia i tu malo mo whai pule o lo o pipi i mai e nao. O whai pule ia mai tu malo ia manu malo mai ai. Le hero pipi. Vai atu i upolu. O tu mai ai ia le whai numera e luas fulma le tolu. O lona winga o i tu malo na masui whai pule luas fulma le tolu. A tu whaatasi fulma le tolu mai le motele se la whai ma le luas fulma tolu i upolu. Ua maua ai la ia lea. O le tolu fulma le ono. Wawai atu i le pati a fiume e maua ai le toa valu. Vai le pati a le whaatuatua i le atua Samoa tasi e maua le toa lima. Vai le pati i la tau tuto tasi e toa lua. Au tau whafonga. Ua matua i maalie, mamalie ai le loto matalinga o tuila epa i le whalongo. I se tala ma se miti matango fie ua wha manatu mai ai i a te au. Miti sa wha matala e le tama o Danielu. Wha matala foi i a miti a Farao, o miti a Nebuchadnezzar. O miti a isi tupu. A o le melea, le whai mai le toina, tu lou taurangi, o le whaalinga. A tau le whaalinga, o se mea o au mai whaaliali, e iai lona taunu unga e taunu. This revelation must have been a sweet piece of music to the ear of Tule Epa. Mai o le pese malie fo I lea I le langona ma le whaalongo I talinga ma fongo Tule Epa. Na sasi ai ina le whaato whala inga. Awa o si I mawa lunga ai le tūlanga o le malosi o le tau whaaleanga leanga o lea ua tali tonu le whaalinga lea a o le I whaia le whainga palota. Pe ua uma fo I le whainga palota ua alo le whaitaunga o le palota. Ma o tu ainga whainu mera ia o le atu lai mai. Leanga le meriti a polo e tau whaavalea. Leanga le meriti a polo e tau whase. Leanga le na. O tau whaafonga iai, I upu o le tunu o le nei. A o ina o sa ili le tō whape sa ili le moe. Ise mata upu whetotoa iai ma le mautonu ai. O le moe a o le moe. O le upu wha aloalo e ave le moe, ua tō wha. Ai se aia la io na o e sa ili le moe ma sa ili le tō wha. Le wha utanga ma le wha tō wha la inga.
Ona o se mata upu o fitotoa i ai ma le mautonu. O musmusunga na mauli, ma nganga o tātou ainga wa whai i langi le fōlaunga leo o tō wha mai i tia sā. Wālu talutonunga le nao Samoa. E rei whioti o tātou tangata. Wana ona momoe mo sina taimi. A o lo tilo mai i mea uma i e whai ala tātou ainga. Ma whaalongo le lei mai a i tonu i e whai. Tasi fo ia nganga, e whaatanga i le atua, e o mai e whasosori mai a i tātou. God will allow these people and their spirits to come and render support and assist us with the things that we don't know. Le tau wane nao mauri. O e whalonga fai upu le tunu ule nei. A o i nā, ui ala tui maala whai ngata. O na fasili lea, i tā isu o i la mutu, ma itu o le tātou ainga. Aisea, o lātou e whasino ala. O lātou te tatai tātou, i le no whuanga i ave ese i le batui ma le maa, tui ma le maa ngao, ma le maa whaalawe i au. Le nā, ioi, tā ua tele le mea le nā i le whaalongolongo ma mana tua. O lou moe le nā. O le teimi le nā e ta tala ai lou loto ma lou anganga e le tua. E te moe ngase ma e moe ngā pe o stangata wotsi. Ai a fio mai le nganga o le tua. E o mai mauli ma nganga o tātou mātua maunga ta maunga mātua o whai langi le wholanga. Tā oto i te sā. Wālo lofa mai le mea o tātou vevesi ai. O whetoto ai i tū pai fia o le tātou ainga. O whetoto ai uso matua whawhine. O tātou misa i le ngafa, o tātou misa i le tūlanga maota, o tātou misa i le tūlanga malai a o le a, o whea o le pou le nofo o le tangata lea. A o ai te tauna nofo, i tātou whai ngā nofo masau whai i o le a whai. Lalo tō walai malo, dale mafu anga o le ngafa lea. O tō wawai i mataupu o ngonga. E loa i nā tau te li maan malama. Na wale ia i e whaasoa le mele nei. Ioi. Na le uma toa i ali mātila tila i lumo le tua wa o toa nei tau te pepese le ami o tonu le tua ma le finangalo le tua. Ai a tau me i e whai. Tua i whai whai au a o tau. Nisi o tau e ai au tau whanau. Lele o tau sinuu. Nā lalen me whai. Wo mai le ngango le tua mo mauri o loutou ainga. Wo lu fale lo loto ma lo mafau fau ma lo fatu. Wa musu i a te oe a o e to whama e moe. O le mbea le tau na whai. Pea ma le fua le tai au. Le ala le nā e te ma le fua. E te maleifua mai whanunga le lei. E te ala whai na ua mā lū ma whana tō whanga. E kango kulo lima lai maua lo lima. A kango kulo maka, kango te mana wanawa atu ai lea furu. E wala au mali tangata ia oe ai te oe atu iai. Ua e la ngona le tangata o lo wala au i lo wingoa. Ua e nofo e lunga. Ua e vesili i sa wiputi. Ua e talandoa ma e whasoa. E iai le tangata na lua talandoa ma lua wheiloa i le poa na po. Po nei ai le waweao. Ua tala noa mai le nganga o le tua ma nganga o le tātou wainga. Tā ofi le whaamsilonga lea.
Talo le tātou ainga awhio mai le mauta, whai le tātou tala. Le tō whāne nāna sa ili lau moe. Le nganga pa ia le nao le atua ma nganga o tātou ainga na whaatanga i le teimi na e whaavanga vanga ma wha awa noa i lo loto. E o mai e tala no atu i ate oe. Le ala le nao le sa ili tō wha le atunu i le moe. Le ala le nao le sa ili le moe i le tō wha. Tu teimi. E tā ua tele. Ai maise lava. Pea whai o stangata tausi ainga lelei. Whai ainga lelei. E te haa fia i mea lo ainga i whai. E amana ia lo leo i le me whai. Ia le mea la leo ngā o le fia kamama, fia kenga mai le mea. Tau tala mai loa, sau e valea le mea tala loa, ia i le manatu i le atali i le le. Tala i le fina ngalo ma le tala le leia le tua whaato a fau i lana ngā luenga. Si o la nuu o lea whaato a totofi ai. Nā la leo ngā. Alu e whaato ese i le atunu. Sau e whaisau tala i le atunu. Wha malu lu i le atunu. Ioe. Ala tātou wō. Ma vai foi ono o tātou tala i vai whanua e tā ua tele. O leo o tātou nonofo i New Zealand. Ea mai te tau foi o na tātou malamalama. I mea o lo tutupu, ai maise o lea ngātu o le nei atunu, i ana whainga filifilinga o lo lumana i nei. Ea a wā le local board, ia whapena foi le local council election. Si mele whafonga. Se va inga male toe whaasala wina nei o tātou telefou i vai whanua ele ngangana Pere Tandia i New Zealand. In this update, E2 Union's planning to pull together a community response in Tokoroa, where the plywood plant is closing. Carter Holtavi says the site will shut before Christmas, with an expected loss of 100 jobs. The small town's already faced other significant job cuts this year. Union National Secretary Rachel McIntosh says government support is needed, and the community will look at ways to brighten Tokoroa's future. And how the skills and dedication the people working there have built up over decades can still be used so that people can have decent lives and jobs. A former advisor to ex-UK Prime Minister Tony Blair says a new US-led Gaza peace deal has to work. The proposal would end the war, see hostages returned, Israeli troops pulled out of Gaza, and an interim government led by US President Donald Trump. Blair would help oversee the rebuild and governance. Former advisor John McTernan says he believes Hamas will accept this plan. This may well be the best chance for this to happen because there is something for everybody if they're willing to see this as a pathway to peace. The postcode lottery continues to loom large over government health targets. Cancer treatment access, childhood immunisation, ED stays and wait times improved in the last quarter. But it varies regionally. In the Lakes District, timely cancer treatment plunged from 97% to 83%. Patient Voice Aotearoa's Malcolm Mulholland says we're seeing a bit of creep. Bad health outcomes would happen mainly in the rural areas. We're now starting to see doctors speak out who operate in some of our larger cities and centres. So that's got to be an area of real concern. Gisborne police are still hunting for a person seen fleeing Riverdale, where a man was found critically injured on his lawn early yesterday before dying in hospital. That's news. In sport, New Zealand Rugby believe the foundations are in place to take the Black Ferns to a higher level. A review is already underway to determine the merits of the team's third-place finish at the World Cup. NZR boss of high performance, Chris Lendrum, says the future of the Black Ferns is bright. The culture in the team is fantastic. We've got some really outstanding people in the management group. Our job is to look at that now and say, is that exactly the right group to take us forward? We'll do that. Everybody knows that's the process that we're about to undertake.
European golf captain Luke Donald has left the door open to chasing an historic Ryder Cup hat-trick. After overseeing back-to-back victories in Rome and New York, Donald could become the first captain of either team to win 3 in a row in the modern era.
Ia le da, le si ufonga mātungo fia, tolu mā nawe misi luki sua. Ia ma le pese le nai le mele loto le angalanga lava le me whaaleanga kangaka. Le ngate le nā, mana ia whautuanga nai mai. Tu ulo wisu ile me puta ilo mangava. Aile o le tu ulo wisu ile me puta ilo mata. Ia le nala a Joe 31. Ia lau whionga i le tapa au le la taua. Ai olu potea John Roach. Wha malo, wha aftai le. Ma futa mai o to o whaasio. Ia wha pia foi ia lau papa Junior Tima. Alo wha aftai le au ulanga ma le tautua. Le nei aso i tuta ma Faiva alo Filima. Se ka ko e ka pesi o le fa mai tanga mai so vea ma na ia o mata upu ko sau mo le musika a e wo ova ka ko ia le leila lo watu For you
Palangi fai mai, it's a beautiful day. I own Talia to own the South, it I pay. What do they see in my name? What's your name? Me don't know, I'm sorry, it's okay. Wow, se se pasó, ne io bu altafa. Ise isa wefa amala malama. Uanu nunia te a unei mautala. Ai ua oma na otele ile tausala. Oh Palangi, don't speak to me till masani. Oh Palangi, nana tala wa oma prima wani. Nene wa oma ai kilo pa atamala lo ulea oma ai ofiata. Osa o ai nene sai nei lana tangana. Rotele me mana male ma fai tautala. Oh Palangi, don't speak to me till masani. Oh Palangi, nana tala wa oma prima wani. Oh Palangi, don't speak to me till masani. Oh Palangi. Ia le na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le bānawa o ngā ruenga. E le rei fo ia solua, mā lo le ngā lue, mā lo fo le whātotoa. E le tau atai i o tau tiuta pa Faiva alo Filipa. Ia, pe anō whai atu, o Faiva o le ngā tai whale, o Faiva fo o le vātetea. Ia, ma Faiva fo o le tua vau. Ia, maise o Faiva i tono o fisa. O mana tua fo o le teime o le tua ua onga. Ia, whapea ai e tu ua i mawhai a onga. Ai le ai. E usu mai a whai a onga e whai a rātou ngā ruenga. Ia pe tongi, pe maka fo i nisi o suenga sa whai e tamaiti. Ia po ni a rātou assessments fo i. Ia mata pena fo i isi mata upo le curriculum. Mo lesi semester. Ia. Whamalo ia tautou o lo whaia le nā Faiva tā ua tele. O le aoa o ina o mawhauwhau. O tamaiti. Ia, o te tai nā o se atunuu. Mase a inga mole lo manai. A ia mana tua le lei. E le leina nā kolosi ai ina. O le meo le tiu te lava o le mātua ia. O le aoa o amio o tamaiti. O le tiu te o le whaia onga. O le aoa o lona mawhauwhau. Whatalo whaia fui mono le uwhionga le ngā whatasi. Ma lo fo i le mafuta mai le au nanga me le tutua. Maria Tala. Talo fa lava ma lo. O le o tala ndole. Ia le tātou au tusi. I le meole. O le sunga ia sau leonge niu a whaese e whatalo whatu fo i ma lo le ngā lue Marina Masanga. Ia le o tala ndoa lava i le meole. MJ Maxwell. Lau Papa Junior Timo, alo, whaftai le ngā lua nei aso, whape moe o loo ala, ia, ma e siva i tono lau tāwalai, o so onga siva kele, ke ue mā kele le siva e waku ai susu i kua le pampa o kawale, le sina i o lumatu. Always keep a safe traveling distance between you and the car in front of you. Tā ua le whamanatu i a te oe, lau telefoni, le sawa whaatulanga ina, ia, ma le mea le nao me unu ngāri i fole le tau upu o tu tono le tāwale. Ia, wa ke ia ska malo, lai whapenge ia lunga le whiuli, ai backhand ai loe lo makua le mkua. Ia se ulo whakifa i kua e re ngāko inga i era ka avale makua pua le pisa. Ia, o mea whapena. Ia, na ona wha
ata tu lava whapena e ala tuai se whautuanga mas tu o lalo whatalofa lau papalo o whaimai o le mātou. Le mau ke kali e ke kele aku ngei Anchorage i Alaska. Ia malo le mafuta mai whaftai o le sunga a taweu veu wala salia evangelia whatalo whatu malo le soifu manuia le sunga ia to filau sulu i whale ese fia me sipaia alo le soifu manuia whaftai fo le mafuta mai ia te muia i pai tele malo whaftai le mafuta mai o manawa o talo whai e sau J. Moores malo le soifu manuia whaftai le mafuta mai le au langa ma le tautua le la o tau whafonga ne ia i le stasi o whawhita ule lewa tu lai mai fo i a o loma whainga panota o whaitu malo ia po le local city councils ma local boards o le pitanu mule o toko roa sa o whaitau atu ia i le talafa so le pito tangata atu motu o le Pasifika ai mai se Samoa no mai I le awhiv se lau 5 fitu sa ngā lurue ai I toko roa I le tāina o le la au. Ia ma whaatino ai le lau papa foi le tau e tātou le plywood e le malo tele. Mai le se lau lua se fulu mo tuputau sanga o le nei company. Lea la o le atapunia. Ai le io o iai ia se whaatataunga ale malo. Central government needs to look at this once more again with economic boosting the region. Ai a sisila la iai. Whamai e silia I le tolu se lau ngā luenga o le a tapunia. O le tapunia o le whalau papalea. Ia o lona winga le a fia I fōle ta mau a inga e maise o a inga ta itasi sa whalangolango le nei company I le silia I le se lau tau sanga ua tōna iatu. O lona winga fōila. E tau I whaipule o lea I tū malo. O na wawa ai I ni awa noa le lei e a ngā I ei tangata nei. Ina ia wha wau pēr o na ngā lulue ma maua tupe tausi ei o lātou a inga. Ia ma wha lelei a tili ai ia le tamau hainga. Wa o tangata o mani. E o e tutu uma I le leina o le benefiti. O nisi foi o le ao I lunga o le benefiti o le ACC. O nisi o le ao I benefiti o tangata mamai. Ia o nisi foi. O lo lava la tau malos. Ai o le a vave o na retire ma malo lo. Foi lea mai ngā luenga. O na le leise si mea le a whai. Mana il por Colombia le malo fou o tula I mai Samoa. Le o sao no I le min staff I o onga ai me se fo I le tulanga I le sao noanga le fionga le li pare mia a o li fia le whainga pano. Ta whai tula I mai le whainga malo fou le whatutu I le tu Samoa o tas. E tanga ia I la tau ia o ta I 5 tausanga, ono 10 tausanga. Pe ono 5 fo I tau le fitsfulu. Aolo o maua lo la tau malosi. E mawhai e na fisosani I le matanga wenga o a onga. Ioi, ia, maswati ta inga la I si utina lewa tulu lata I le valu 10 ma le ono tausanga o lon soifua. A o la lava o lo wha o ngā ina I le kalesia. E ngā lua I pēr o se whai a onga. Ia, whapena fo I le lotu. Ia, ai le lei fo I lea. E wheso soani I le sioki o le whainu mera o whai a onga. Ua tuua Samoa. Ia po ua le to e ofo I e wha wau le ngā luenga o le whai a onga. Au o I nisi ngā luenga. Ia, o talitonu lava I le o se mea le lei. E te tau o na iai le malo ia le awala e wha te le aini incentives po ni alauni mo I lātou. Ina ia tau fia I lātou I tonu o le atunu o. Nailo o le o isi ngā luenga, ai le o e ngā lulue o ni whai a onga o le mea nā lai o na awa uina I lātou lea to mai wha apitoa ma ia ngā waa.
o le whaiao. Ma tau fia I fo I la tau le anga I mai I whafo I awa no ngā ruenga whawai taimi. Ioi, tau o tele le nā. Lea o tātou toi wawai atu nei le mataupu lea Israelu, Hamas, ma Amerika. The pathway to peace is that Hamas needs to accept the peace agreement that has been laid out. Nona winga e tāua I le Palestine o Hamas, ia ma le lātou whainga malo. Ia masu elo masesis tete e anga I ai I lātou. Nai lo le nofo ia pea o ele pa ia ne o Gaza Strip, ia whapena fo I le nofoanga I Palestina. Tāua ie la u whalonglongo to nei wa nisi leo o tala lena mai nei. O le fianga le iei au kilani, maniusila. E tusa ma le fitu se lau for mai toi titi lava whau u umai la tau. So doctors, there are 700 doctors that are training right now and getting close to be graduating from medical school. O se mea le tele lea vaenga. I le toa tele o I la tau e mina o mia I le teimi e tasi. O le veo ni fo mai na I fsosoni I le tulango le soifua ma loloina o le atunuu atoa. I le ngata lai private practices, private clinics, ia e whapena fo I le National Outpatient a le Public Hospital. Ia po whale mai fo I lea lau tele, mawhai ona to tele ai I la tau. Ina ia awane ia I le tulanga fo le lo siokia fo mai, ia o to tele le manaonga. Mai o tātou tangata lau tele. Whatalo whapitoa I le tamamatua au mua ave ia wapea fo I le tina ia au auna. Le nau whaalo ma le ai ngā lii I tua tu lava I wiri manurewa. A lole soifu manuia wau te loa. Ia ele teitai a misi a o lua. Ia le au nanga le a tau savea ma le Radio Samoa. Yo sua teo whapea fo I William Brown, Rita Faimalo. Ia, le siu fonga le tai au fau, patalo fatu lau sunga tu le epa, ia, a lole ngā lue, ia, tu le epa, whaftai li o sua, malfaltua ia soli, ma le no whaalo, e me se fo I le tau au whainga wenga, longo pui o li iai, ia, le mamalu o Samoa lo alalam papa au I Long Beach, I California, ia, ma isi fo I stete ua masani lau tau wala leo, ia ai avea fole dei avanoa e momori atu aile ngā whaaftai I lau fionga ma le li whatonu ma le au whainga luenga. I le tātou wala leo, ia manu le soso ni mai fo I le tūlanga o tātou whinaunga sa whaia nei. Ia a wā lava le longo o tātou tangata. Ma wha matala fo I le tūlanga tā ua o another tau, na tā pena a wale manuia. O le whainga malo fau o tulai mai. Ka lepo tuiwiti, talofa malo, watching you from Sydney le atoa. Ia, whaftai le, mafuta mai le o nanga. Sam Johnny, ka muta si osi talofa uso, alo le seifu manuia. Wha mai, ia, vai la le welo ko fo ia la fo ka whao mai o I le fo I le haida wei mo taa ia le sunga a cam. Alo ka muta, talofa atu, ia te oema le ainga. Ia, le osi, ta alofa lava, alofa anga, so o lua pule. Ona o mai leo o la utalanoa ma le whaasoa. I le la sole nei. O le leo o whaeloa mai le whaatulanga ina mai le whaamsinonga I Samoa. I aso le a whaatino ma whaata oto mai ai ia le tele o whaamsinonga o whainga panota lea na sa I mawai atu nei. E valutangi ai o le aso sfuma le lima o ke topa. Ia, mana tua la te a maile vai aso lea. O le aso ono le fuafua e lau ina ile I unga o le whaamsinonga fo I le va o le fionga le li palemia, li o whaatau malama, Samuelu,
malona to lua o si vai o Lisa Marie ia whapea fo i Lisi Marie la ititi o lo o iei wha moe lau le ungal na i le asono o le masino o ke topa a o le asofitu o lo iei le wha moe ele i wha mautu ina mai o le a usu i ai le ulua i fono o le whainga malo ma le pa inga lona sifuru ma le valu nei mai lai tangi de i valu e pe ono o vatu fo i le vai aso ua tuanai. Lea Samoa mai ai ia le tali tonunga ua masalo ile ilo el whamsinonga masalo e otu le vai aso lea ua mauti no mai ona toeila ia leo tangi lua. O le tangi mua le nao pe ua whaatulanga mai ai o lo o fei loai. Ia le tulanga o whalea lili tas. Ia. Ma iai le tulanga o lo o ua ta oto ai langatonu ma ua minatu ai o le a. Leo o le nao mata upu le whamsidonga le a fi ai fui maono Maria Meredith. Ia, whapea fo i le fionga i le ua tofi o le minsta le teimi le nei o whato anga mwhai ngā Faiva wa o matua ma la whamanu. Le fionga i le ngāwhtasi a fui maono Tito a Safu. Ia, ta alusia tātu talo ia o atu iai. Ia ua tau nuu le tātu whamui moe le nā. Ina ia tātia lol ma tāupu. Ai whau wau le tofi minsta o le fionga le minsta o whaatu anga mawhai ngā Faiva. O le si whaatu langana leo lo o au mai pēr. O le whaamsinonga mua lava o le alo tea e le ainga le tai. Mai malatua le lei. Sa watu fwau i le tua lalo o le atou savea. Ia fo i tamali i ma tino le tātou ainga. Ila ia tautua nā le tofi. Awane i malosi le whinau mai atu le epa manisi o le lai tū. E tū lei o lua e o e whatasina. Te o le mea mi o tonu la o si le whanga le atua i mea uma. Ai o le vā no nofo o le tātou watunu. Ai maiselo tātou i tū malo. Manu ai le tofi mo lua tangata mamalu. Ia, mao tātou so tanga. Ta ua i le mea le nā, sila mau. Ia. Ia ma mau ai le sila. Ma alofa i le tātou ainga le tai. O le si vaenga, o le whamsinonga lea a sa whata tasi, o le a lo te ai le mata upu lea, e lea fionga ia vui Clarence Nelson, ia li whamsino, si ni o le whamsinonga maulunga. Ia ma le fionga ia lei a tau o le sa Darryl Clark. O na so atu lea, e tolu wa whamsinonga i whai le vai aso le nā. Whasal le anga numero lua, ia o le a lotea le whamsinonga ne le whamsinsili, o e le sui whamsinsili po whamsinonga mawalunga, le fionga ia leu tele tuatanga loa mata ni a vā, ia ma le fionga ia loau Donald Kerslick. O na sotua i lea ma le vāsolona lua, la whiangai ma le whamsinonga o le tumalo whale a lili tas. So o mai ai ma le whamsinonga o le i tumalo vai maunga lua. O le whionga i a tamale tā o le whatutua i le atua Samoa o tasi. Whasanga i le whaipule i a le natai Victor Tamapua o le vaenga whai o le HIPP. Ia, i le vai maunga lua le nā. O na so atua i lea ma le whamsinonga whaasale anga numero 5. O le awhionga a pesta te vanga vai fau. Whaasanga i le whaipule o le fast. Le awhionga ia vui, sione, vui i inga. Ia e tawalunga loe le vai aso lona tolu.
o le whaamsidonga le nā whale a liri lua, ia whaasanga le sui pānemia, ia male i tu malo whaasale le anga numera tolu, lea alo i ai ia le tangi, mangele fiaui se kati, ia whaasanga fo i a wa e lua Samoa o le whaipule fau o le HRPP. Ia o la enga na wanga iai i le tātou o le kalambe le nei aso o le Gagaifo Faiva ia matawa lunga atuai. I le mantua o le vai aso le nei, vai aso atoa le nei, te le o loa po ani ngā yo inga po ni events, ia po o ni mea fo o lo whatino i Samoa. E mana tuai ia le awonanga ma le tautua, the remembrance day for police around the Pacific region o Nuinga. O leo u malava o le Pasifika se i o mai i New Zealand ma Australia. Ia o le lātou vai aso whapitoa le nei, e mana tua ai, le lātou tautua, le lātou ngāruenga, ia ma le lātou au nanga. O ani whale tonu, o ani lape, o ani mea le lei, sa whatino, o e sa soifua, ma ua whai ilangi le whaulanga, pa i lātou o lo o a o onga le teimi le nei e fau watu e whauu, ia ma avea i lātou, o ni ali i malu o le malo, pe amai o na whatauto, ia ma la ei loa, i la ei o le toninga, ale ali i malu o le malo. Puipuia le tulafono, puipuia le aia tau. Puipuia foi le soli tulafono, ia maleola le lei, o le soifua o tangata lau tele. Ia le nā, whataua ia i tātou, ia le nā foi whamumoe, lau tele lopo ani activities pe ono whai atu. Ia ai tabalunga atu, samanatu i le toe whaleoina o le anganga o le whaafitai, ona o le soifua ngalue ma le soifua tautua. O le sa whaaululu ma whaao iai le kalesia Yesu Keriso lau pa ia wa sungatai, le sunga le li perestene, po le whaao fo i leo le kalesia. Ya President, Prophet, Seer, le sunga ya Russell M. Nelson. Tu ole malo le whai ungo le nei vai aso, i le selau ma le tasi tau sango lono soifua. I le whaita watu i le tala whaasolopito le nei fo i perestene ma le nei fo i te tai lawi loa ma le aonga. E mafuta tele i le Palestine po ole tama pa ia fau lea ua walawina nei. Mo le kalesia katoliko. Pa mai e tele taimi e vetu wha ia nei te itai mātutua o le atunu. Ma te itai mātutua o e kalesia. Mai whalo whani tele. E vetu wha i langona, ma manatu, ai tasi lava le aunga o mea maali lie uma iai. La te maali lie, ma la whatuatua, ile mata upu o le alofa, ma le loto wha mangalo, ma le anga le lei tangata. There is one big issue, the similarity of the most important topic in their lives is love, peace, and giving to the needy. And also the respect and forgiving. Tāua i o me talano i te tai nei. Ai, o mai ui fo i te tai o le malo i Israelu, ma te tai o Hamas, ma te tai o le malo Amerika. Talano i me o pomu ma whana. A me karango i kai o le kako malo. A whai atu, e o mai i tātou te ngā lulu e mala lango whātasi, talia ina le mea o whai e le tua le nei, te mua lok tala tanunga le na. Tu sa le mea lea, ana mā lofo i la tau.
E o fo i pepese, o le mea lea na whaia le atua. Me o le vā venga le na whaia le atua. Ana vā venga, e tu tusa le palota. Toi o e toi whai le palota. A le mea lea. Tua i mamaua i sini le me e mua ia i luma le tau vā ama ape foe ma isi mea ia. Tolus ful ma le whām. Ia, whai tuai fōi, tau na mafau faule le iai ma te lia ina. Wa nga i fōi le matua le soifua o le sunga atu le apa. A le vesili le nae tu le mai. Ai se alava. O le aasana whai lava i whea. Wa o le mea leo iai ua mama ioa mama i taloa. Ona o le tūlanga o le malolo retire o tu le apa. Ai le mawhai ona ia toi whaafo ina le HRPP. I se tūlanga maua lunga. Ma tū mā tie pe tū mā lo ai. A wau te iloa. Ia, ai longa e umile lima tau sanga. Ia, ai o te tonu foi. O se fina ngalo li tui ina. E te tau na malo le pānota le nei. Lea whatua au mātu nei. Ona ia whase e tua ngalu wai lea ai tu i nā tu alo ia. Le malu si anga ma le te ita inga. I se istangata. Ia. Mau te tonu fo ili tu me whai fo e tu le pa iana te tai. A si le pēr mai li mongi e kai kai. Ia fo e fon toe ia na toe. A vangkasi le mese kai kasi a limongi ia ma le kele o le pisa o alanga pisa limongi o le fia pale mia fo yonga ia la kou ia. Ole o le mele na mi o le tālonga tātou tali e. O le whaamalia ina le loto o le tangata. Masalo o umai fo e nā malona toe pisa ma le toe tautala ma le ma le mawhauwhau ma le mingau le tele o me whai. Ia tu ua i pēa whapēnā. O lea ua ta oto i langa tonu le lei. Ia le tūlanga. O le ngase, o le tatalo. Ia ma whatalo whatua i lewa fionga. I le li panemia. Ia lava papale mo sai. Ngase o le tino mātou te whatua tua ma te tonu i lea tua. O lea ia whaia mea sili. Ia ma tafi e se ai ti ngā ma whaale tonu. Whalefu a pusia o tō whanga i lau fio. A leo ua tātou se mai tō sifurma le tolu minute, o na tā leo le itu lai. Fitu, ui mangalo se leo onda nei, le atou se vea se yuli, ia, o mo o ngā lofa mo o tō uma, o pa ia maulunga o le tātou o tunu, whafo i mai se leo. Whafo i mai se upo le atou. Ia, ona a mai le se i o walue, ave lau wharekamea. Tātou whailua i le aso a tai au. O tala, o upu, mā mionga, ma mea nā, au tātou tangata sa whai le nei aso. Ia manutia lau tau soifua i lunga le ala tele, ia tau nuu manuia, ia whapena foi o na le lei se tau mawhtanga i tali ngā sua le fia nā nei, ma whaamalia ina o tau loto i le ngā luenga lo whaia. Whaaloto i whale i lātou o leo ina. Ia le maota, le lawa, le whale, o lo i aile ta mama le tina matua, ma le ngā se senga o tau mawhtanga i aso uma. Are kere ala kupe a evele, kakala e whele kuka maru e whele whakau. Ia rara meke pisai. Awara e ko mumu a ke upe a whaku. E sao mori kupe o le ua awel mea la whele whakau o le vai aso mo le ia ma le ko ngā i o le asa. Well, folks, that's it. Those were the stories of our people today. I look forward to having your company tomorrow, and to all our friends on Facebook page and all on YouTube channel and any other platforms. We wish you well. I hope you have a wonderful evening. It's only the start of the week. All our friends in Hawaii, the whole of the United States, whapena fo'i o tātou ainga ma wō
I le malo Kanata in Canada, and also in Alaska, wherever, in the Asian countries, the European countries. Yeah, whatalofa ma whawhilo I atu I atu. Tau stamal na o moose, ia malana fo I whasoa mai Malaysia, o le fionga ia fonti, au loa ma le lātou fo I au unanga, a le turisi Samoa le oki umaila wari. Ia o meo comedy nai, e pingi bai a turisi ma, mangingiva solo I wha, ia whai ai o rauri ia. Au tātou, e mai ia tātou official issues fo le vai e tu I, ia, te lenga fo ia siata, vai malai ia whapea fo le sunga le a tau man fui ma uto uma, a siata tina e whapea fo le fionga le ngā whtasi a fui maono, a nae Martina, le a ma uto uma, ma lo le ngā lue, ia whapea fo I, na isi o tātou uso, o manatu le lei, ma lo le unsai, ma lo fo I le, so soani le tūlei o tātou mata upu e whātino ia a wā le malamalama o tangata. A malamalama tangata. Ke whiu ko mimilo le limor kangaka pe o le ale toi ngā whainga e whai ai. Malamalama loa sui lo manana whai unga. A leo Malaysia o li e mai. Tua I whai whi au le mea. Karo whai ngai whai whea, o mole au whainga to tofi e le atua. Se so ia so le, la tātou o e tale pese le a tau sa whea. Leo soe sa wia o na ua pau se mea o mau le rei a fiafi e whaso ai se sau mo lia mo le malu le atunu. Alofa mo tau ta mamti nā mātua e mai se lava. Le au whai ngā luanga to tofi o lo ngā lua le teimi le nei mai ua malo lo, manu malo. Ia anga le lei le atua. Tātou whi loa I le asoa tai ao. I leave you with one of my songs. My dear brother. Alofa mo le sunga le pali tele, tui tō whā, teito ma ainga valu ma le tamo peko. Wow, le pongisa, whaape o na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo I le muta. Fitilo na muenga Wa tōwhai Paloi mata Fitilo whai solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua